Dobar dan, dragi učenici, i sretan vam dan škole. Reći ćemo nešto o ovom čovjeku. On je kao mladić, kada je završavao koledž, osnovao svoju prvu firmu koju je nazvao Gravity Payments. Ta se firma bavila kartičnim poslovanjem. I posao je išao dobro i već negdje u svojoj 31. godini Dan je postao milioner. U periodu nakon 2008. godine, znači nakon velike ekonomske krize koja je pogodila brojne firme, koje su morale da ili smanjuju plate ili smanjuju broj radnika, desio se jedan slučaj da je jedna zaposlenica Gravitija radila dva posla. Taj drugi posao je bio u McDonald'su i upravo je dobila mogućnost napredovanja u Macu. Sasvim slučajno je u Gravitiju ostavila priručnik iz McDonald'sa. I kada su šefovi to primetili, ona je mislila da će dobiti otkaz, međutim Dan je ponudio veću platu. Pitao je koliko bi bilo potrebno godišnje novaca da bi mogla normalno da živi i da radi samo jedan posao. Ona je rekla $40,000 i on je dao upravo tu platu. Kako je uvijek volio da se bavi sportom, jednom prilikom je planinario sa jednom svojom prijateljicom koja mu se poželila kako jedva spaja kraj s krajem i kako plata koju ima u firmi u kojoj je radila, koja je iznosila $40,000 godišnje, nije dovoljna da pokrije sve troškove života u veoma skupnom gradu Seattlu. Kada je pitao kolika plata bi bila dovoljna da može potpuno normalno i lagodno da živi, ona je rekla oko $70,000 godišnje. Te reči njegove prijateljice, kao jedno istraživanje Princetonskog univerziteta koje je Dan pročitao, ga je navela na to da pokuša jedan eksperiment u svojoj firmi. Dan je naime odlučio da svim zaposlenicima svoje firme da minimalnu platu od $70,000 godišnje. Ta cifra od $70,000 bila je u stvari po svim istraživanjima tih godina idealna plata. Da bi ovo ostvario, Dan je morao da se odrekne svoje velike zarade i sam sebi da da tu istu platu. Možete zamisliti oduševljenje njegovih radnika. Ovaj njegov postupak nije naišao na prihvatanje dela javnosti. Neki su ga nazivali komunistom i socijalistom. Drugi su govorili kako će ovaj eksperiment ubrzo propasti. Ali 5 godina kasnije firma je svoje poslovanje podigla sa $3 milijarde prometa na 10 milijardi. U znak zahvalnosti njegovi zaposlenici su mu kupili novi auto, Tesla.
ovoj novoj krizi izazvanoj koronavirusom zaposlenici su pristali da se odreknu u potpunosti svoje plate ili smanje za 30 ili 50% da bi pomogli firmi da izađe iz ove krize. Dan je odrastao u seoskoj sredini u Idahu, u jednoj veoma pobožnoj evangeličkoj porodici. Danov otac bio je hrišćanski motivacioni govornik i nije slučajno da je Dan došao na ovakvu poslovnu ideju. Dan je stvorio firmu u kojoj su se zaposlenici osjećali dobro i slobodno i u kojoj se od 2015. godine rodilo čak 40 beba. Sutra, kada vi budete osnovali svoju firmu, razmislite da li će vam trka za profitom biti glavna stvar ili ćete misliti i na dobrobit bližnjeg svog. Hvala.